Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek 3 aylar içinde ve bugün Miraç kandilinde bu hayratta hayrı bulunan Ya Rabbi sen onlardan razı ol. Onlara iyilik ver, afiyet ver, can sağlığı ver. Ya Rabbi yapmış olduğu bu güzel hayırları cennette kendilerine karşısına çıkar. Güzelliklerin en güzelini onlara nasip et Ya Rabbi. Sen maddi manevi tüm sıkıntılarını gider. Sen onlardan razı ol. Sen Havz-ı Kevser'den onlara su içmeyi nasip et inşallah. Bu mazlumları sevindirdik. Deri gibi sen de onları sevindir Ya Rabbi. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك ربنا وإليك المصير آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah sizden razı olsun. Bu sevincini yaşattığınız için Allah-u Teala sizi sevindirsin. Maşallah maşallah. Allah'a emanet olun. Dua edin.